سلام تخطات نايس channel كمي كنيخم كمي تخونو سناي كتكونو ناي ودرو منيو تيو أبزا فيديو زيا نعاخا نعاخي نعاي زقدس أزيو وانا وحبريتا شيرك قبريه إذا حبريتا زي نفس وكفنا أبي قرانا علم نغمت لنا كسامو داتا كنسمعو يمتعنكم سمعنا دما زدلسكم تخنوز دلو يمحتن مالتشو علمنا أبزا مدرخ زيانا زي فيديوز قبر الله زلقو بانكتاتنا علمنا أب كرايسيس بزحات كاباتهم دما نام متفاش قصهم يخدلو درو سلستر بعد بس إحنا لنا أب أمريكا دي سيليكون فالي بانكس جمري لا فيرست ريبابليك كالوت كد ميون أب كريبتو زدهابو بانكتات كتفشر نريتن هنا حجي دما كم زحالة فقنيات من البعض كريديت سويس بحال نايل علي 160 عام تاريخ زلو كان أي زعبي بانك ناي سويس بانك ناي سويس يزبل زلوهم أب عالمتهم زلع على كبر زوابهم بانكتات ناي سويس يوم اتكالاي زعبي بانك ناي سويس تفيشو بتحادة بناي منقس دقف نخجزاء تغير له إذا حبريتا زي كسامو داتا سمعوا استفل عليو اكسبرتس كقلت قلنايم لاي قبروا أب مود داتا دما نسخة بفلا بأمريكان زلوهم معواتكم زي فيديو سردو لهم very critical information كل وصل لزغنين so let's go first بحبريتا بتي زينا زلو نخيط American bank could be on the brink. It's called the First Republic Bank. Leading ratings agencies have downgraded this bank and now rate it as junk. First Republic stock price has fluctuated in the past week. So who else is in trouble? Credit ratings agency Moody's has released a list. All these banks are said to be unhealthy. So انتهت بلا زينا زلك انا حجي زينا يكون كنت سلسه مع تجبري كابزا فيديو زجبر الله زلخو بحفشاغن ازي صقمزي ابستفل عليو بانكتاتنا امريكا زصنعيو كتشحنشو مت نتسكرو دما بحاده بانك زجمره كونتاجيون ايفكت ويكا ناي ملخخام فاينانشال انستتيوشنز ويكا فاينانشال سيستم نعلمنا ازديس تطنانغيو اب حدا هاجر زغاته مقانزا نبزحات هاجرات نبزحات كامباينتات بانكتات راي كايكونن نخلو سيكتور نايت ايكونومي زصلو سبيشال از كريديت سويس بحال بانك ناي سويس سيستميك ريسك زلوو ويكا too big to fail زبحال زنبره بقمت قالو دما too big to save زتبحال مالتيو حدا كابتو ما قدسيوم سو ابزن ترينا مودي زبحال ناي ريتنج ايجنسي عبد كان امريكا بزحات بانكتات اب كرايسيس كم زلو فدرال ريزيرف نا امريكا دما نتو خدس انا منقدي كغير كم زخل كقدت كم زخل 160 major American banks have lost at least $206 billion. Citigroup lost $47 billion. Bank of America, $21.2 billion. JP Morgan Chase, 17. زياتهم تمازيوم عبيتيهم زيجي بركناتهم تحت سلد وردت سيكتور كرايسيس لزلو billions of ganzab لكل 3 billion dollars. Truist Financial lost $13.6 billion, Wells Fargo $13.4 billion, and US Bank Corp $11.4 billion. The Fed has limited tools to deal with inflation and they... So, in general, الزنا أمريكا كون كلها بأمريكا تراكي نبل كريديت سويس دما نكتفش قروب ساعات ومعلتات كتر فغلو منقستي ناي سويسرلاند بمتتتاو بزع كنزب كرانتي بمهاب ليكويديتي كرانتي بمهاب نيو بي اس بحال قدامي بانك ناي سويس نخغزو دارغا غيرو لو خنبل نخيل نت فاينانشال ميلت داون ويكا ممكن فاينانشال سيستم دما نغزيو زد حنو يمسلو ازن تاي مالتي نفس وقفنا كامتن لعلي اقداس حبريتايو سقيلنا خريون كنسمعن زلنا حبريتا دما يكونن كريديت سويس بسنك زحج زلو ترا يكونن كاب كنتشان صراحه هذا بفلاي سكاندل جبن على جبن بانكتات زختلو منقدي ازي حدغنيا منقدي بزح ريسك زلو منقدي ገንዘብካ ወሲዶም እንታይ ዓይነት ጌም ክፃወቱም ዝኽእሉ ሲምፕሊ ብቐሊል ዝበለ መንገዲ ክንሰምዖ ክንጀምር ኢና መጀመርያ ግን እዚ ክራይሲስ እዚ ንዓኻ ወይ ንዓኺ ብኸመይ ፀልወና ቅድሚ መፍላጥና መጀመርያ ባንክታት ስለምንታይ ኣብ ከምዚ ሽግር ይወድቁ ኣለዉ ክንርኢ ኢና ካብ ክኢላታት broke. All the banks are broke.
They're broke because we have a system called fractional reserve banking, which means that banks can lend money that they don't actually have. It's a criminal scandal and it's been going on for too long. We have counterfeiting, sometimes called quantitative easing, but counterfeiting by any other name. The artificial printing of money, which if any ordinary person did, they'd go to prison for a very long time. And yet governments and central banks do it all the time. ናይ አፍሪካ ቁጠባዊ ዕቤት ዝገድሰካ ተኮይኑ እዚ መልእኽቲ ዝስምዓዮ መጀመርያ ገንዘብካ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ንከዓቢ ምክንያቱ ኣብ ባንኩ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ገንዘብካ ባንኪ ዝጥቀመሉ ዘሎ ንኤውሮጳ ንኣሜሪካን ድማ የማዕብለሉ ኣሎ ቁፅሪ ክልተ ንኣፍሪካ ክጠቅም ዝኽእል ክእለትን ፍልጠትን ንክንሕዝ ክንብገስ ኣለና ቢዝነስ ክንመሃር ክንክእል ኣለና ሎሚ ተተማሂርና ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ኢና ድማ ንኣፍሪካ ክንጠቕማ ንኽእል ቁፅሪ ሰለስተ ኣብ ኣፍሪካ ንሃንፆ ቢዝነስ ወይ ይኹን ካልእ ትካል መደብ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ነዚ ንክንገብር እቲ ኣብ ስቶክ ማርኬት ከምኡውን ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ንገብሮ ዘለና ፅባሕ ንጎ ሒዝና ከይድና ኣብ ኣፍሪካ ኢንቨስት ምግባር ህይወት ናይ ኣፍሪካ ክንቅይር ንኽእል ኢና ነዚ ንምግባር ግን ሎሚ ስጉምቲ ወሲድና ክንመሃርን ስጉምቲ ክንወስድን ክንክእል ኣለና ነዚ ዝሕግዝ ኮርሳት ድማ ኣለና ተጠቐሙሉ ይብለኩም Thank you very much. They're broke because... So, እንታይ ይብለና ኣሎ እዚ ኪላ ባንክታት ብመሰረቱ ብሮክዮም ብሮክ ማለት ገንዘብ የብሎምን ገንዘብና ነቐምጠሎም ንሳቶም ግን ገንዘብ የብሎምን ስለምንታይ እንተይልና ሕማቓ ስለዝኾኑ ዘይኮኑ እቲ ሲስተም ንሶም ዝኽተልዎ fractional reserve system ዝበሃል fractional reserve system ዝበሃል ድማ 1000 እንድሕር ሂብካዮም ሓንቲ ሚእቲ ጥራይ ኣትሪፎም 900 ንኻልእ ሰብ ከም ገንዘቦም ገይሮም ስለ ዘለቅሕዎ እዩ ስለዚ ንስኻ ተመሊስካ ሽዕካ ክትሓትት ከለኻ የብሎምን ገንዘብ እቲ ገንዘብካ ካልእ ወፊሩ እዩ that's a problem ምናልባት ንዓኻ ክትምለስ ከለኻ ኦኬ ኣነ ሽዒበዮም ኮ ፅባሕ መፂእ ክወስደየ ክትብሉ ትኽእሉ እዮም እዎ ትኽእሉ ናይ ካልእ ናይ ጎረቤትካ ስለ ዝምኻ everybody ንባንኪ እንድሕር ከይዱ ባንክ ራን ተባሂሉ ዝፅዋዕ እቶም ባንክታት ገንዘብ የብሎምን ኤግዛክትሊ እዚ ድማ እዩ ከጋጥም ተራዩ ነዚ ከረጋግእ ድማ እዩ ጆ ባይደን ነቲ ህዝቢ ኩሉ ነገር ክንገብሮ ንኽእል ኢና ክብል ዝተራየ እቲ ናይ ሲሊኮን ቫሊ ባንክ ክራይሲስ ምስ ኣጋጠሞም ምናልባት ምስኣቲ ተሓሓዝ ክንሪአ ኢና ባንክታት እዚ ናይ ጆ ባይደን ዝበሎ ክትንተን ከለኹ ንሪኦ ኢና ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ እቲ ቀዳማይ ባንክ ናይ ኣሜሪካ ቀዳማይ እኳ ኣይኮነን ቅድሚ ሲልቨርጌት ዝበሃል ባንክ ክራይሲስ ኣጋጢሞ ነይሩ እቲ ዝዓበየ ቃንዛ ግን ናይዚ ሲሊኮን ቫሊ ባንክ ዝበሃል ምስ ኣጋጠመ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዝበሎ ክንሰምዕ ኢና Rest assured that Americans can rest assured that our banking system is safe. I'm sorry, Joe, but I don't think that was very assuring. Just check the lineups at regional banks. So, in general, መንግስቲ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ካልኦት ናይ ሃገራት እውን ተረጋጉ እዮም ዝብሉ ስለምንታይ እንተዘይተረጋጊና እቲ ሲስተም ክወድቕን ክጥፍሽን ክጠፍን ስለዝኽእል ስለዚ ኩሉ ሰብ ናብ ባንክ እንድሕር ከይዱ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ፈርስት ሪፐብሊክ መጀመርያ ኣብ ሲሊኮን ቫሊ ኩሉ ሰብ ተሰሪዑ ነይሩ ኦኬ ቅድምናው መኻና ገንዘብና ጋራንቲ ኣለዎ እንዲዩ ኣብዚያ መኽንሰምዓ ድሕሪኹም መለሰይና I mean, logically speaking, if I held uninsured deposits at any regional bank, they'd be out ASAP. Two main reasons. First of all, the $25 billion funding program won't even scratch the surface of uninsured deposits. But I get why there's a limit because it's important for you to say this. No losses will be borne by the taxpayers. Which isn't exactly true because the Treasury is acting as a guarantor here. Secondly, the Fed is only providing liquidity where it can obtain collateral for purchases eligible for its OMOs. In other words, other regional banks like So, in general, the principle ንሳቶም ክብሎ መንግስቲ ወፂኡ ኩሉ ግዜ ፕሬዚደንት ወፂኡ ነቲ ህዝቢ ከረጋግኦ ይፍትን ምክንያቱ እቲ ሰብ ኩሉ ኣብ ባንክታት ክጎይ ተራዩ ኣብዚ ሕጂ ሓንቲ ቃል ኣላ ምናልባት ሰምዓት ትብልዮም FDIC ኢንሹራንስ ዝበሃል ኣሎ FDIC ኢንሹራንስ ማለት ትሕቲ 250,000 ገንዘብ ንዘቐመጡ ሰባት መንግስቲ ወይ ካት ኢንሹራንስ ፌደራል ኦርጋናይዜሽን ናይ መንግስቲ እዩ ንሰብ ኢንሹራንስ ሂቦ ገንዘቡ ክመልሰሉ ምዃኑ ብኻልእ ዘራርባ መንግስቲ ካብ የምፅኡ ክበካ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ብክንደይ ሓይሊ ሰለይ እናበለ ዝሰግር መንግስቲ ብታክስ ናይ ሰብ ዝነብርሲ ንኩሉ ህዝቢ ኣቐሚጦ ንዘሎ ገንዘብ ክኸፍል ዓቕሚ የብሉን ጀስት ኮንሰፕት ወይ ካብ ርእስና ንክንኣምን ዝገበርዎ እዩ ብሓፈሻ ግን መንግስቲ እንታይ ሓይሊ ኣለዎ ብርትዕቲ ፕሪንተር ማሽን ኣላቶ ነቲ ገንዘብ ፕሪንት ክገብር እዩ መዓት ገንዘብ ብኻልእ ኣዘራርባ ናይ ፋይናንስ ጥንግንግ ዝበል ቋንቋ ሊኩዊዲቲ ኢንጀክት ክገብሩ ክፍትኑ እዮም እዚ ድማ ነቶም ባንክታት ድሮ ሊኩዊዲቲ ክንበኩም ንኽእል ኢና ይብሎም ኣለዉ ዩቢኤስ ክሬዲት ስዊስ ከገዝኡ ከሎ ኣብ ስዊስ ክሳብ 100 ቢልዮን ፍራንክ ናይ ስዊስ ልዕሊ 100 ቢልዮን ዶላር ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ
ጋራንቲ ቦም አለው ዝኾነ ማርኬት ፍለክቹዌሽን ወይ ካ ወለቕ ዘለቕ ንኸየጋጥም ማለት እዩ ብኻላ ዘራርባ እንታይ ክገብሩ ተራዮም እዚ FDIC ዝበሃል ተቐዳማይ ባንኪ እቲ ሲሊኮን ቫሊ ባንክ ዝበሃል ምስ ወደቐ ቴስ ዓሚታዊት ኣባላት ወይ ካ ተጠቀምቲ ናይቲ ባንክ መን ነይሮም መስለኩም ተራ ሰባት ኣይኮኑን ነይሮም እንታይ ደኣ ቬንቸር ካፒታሊስትስ ወይ ካ ሰማል ከምኡውን ሄጅ ፋንድስ ስሞል ቢዝነስስ ንኣሽቱ ካምፓኒታት ስታርትኣፕስ እዮም ነይሮም ብኻላ ዘራርባ ልዕሊ 250,000 ዲፖዚት ወይ ካ ቅሙጥ ገንዘብ ዘለዎም ትካላትን ግለሰባትን እዮም ብኻላ ዘራርባ እቲ ኢንሹራንስ ክሽፍኖም ኣይክእልኒ እንታይ ከጋጢሙ ብዋኑ እቲ ሓበሬታ ስለ ዝሰምዑ እቲ ክራይሲስ ምስ ረኣይዎ ብዋኑ ገንዘቦም ከውፅኡ ተራዮም መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ከም ሓደጋ ዝወርድ ተራ ሰብ እዩ ዘይፈልጥ ደንጉያ ሓበሬታ ዝበፅሖ ካብ ኩሉ ዝገደደ ድማ ሓበሻዊ ክኸውን ዝኽእል ኢለ ዝኣምን ምክንያቱ ኣፕ ቱ ዴት ስለ ዘይኮና ነዚ ዓይነት ሓበሬታ ኣነ እውን ልክዕ ኣብታ ግዜ ዘጋጠመላይ ገብረ ኣለኹን ነዚ ሓበሬታ ክሰምዖ ዘይደልዩ ሰባት እውን ስለ ዘሎ ምክንያቱ መብዛሕትና ተዓሚትና ንኸይድ እምበር ርኢና ኣስተውዒልና ንኸይድ ኣይኮናን ስለዚ እዚ ክራይሲስ እዚ መጀመሪኡ ይኮነን ከይትስንብዱ 2008 እቲ ዝዓበየ ፋይናንሻል ክራይሲስ ከጋጥም ከሎ እቲ ነጥበ መቐይሮ ሊማን ብራዘርስ ዝበሃል ዓብ ባንክ ናይ ኣሜሪካ ብታሪክ ዝዓበየ ባንክ ዝበሃል ንሱ ምስ ወደቐ እዩ እቲ ዝዓበየ ባንክ እውን ክንዲ ክሬዲት ስዊስ ኣይኮነን ክሬዲት ስዊስ is really big bank ልዕሊ 1 ትሪልዮን assets under management ዘለዎ እዩ so it's huge bank ንስዊስ ሓደ ዓብይ ፅፍዒት እዩ እዚ ዝኻ ኣካይዳ ናይ ባንኪንግ ሳብ ክንደይ እቲ ሌጋሲ ሲስተምስ እቲ ቸርማን ናይቲ ካምፓኒ ይዛረብ ነይሩ ኣብ ቀረባ ሰምዖ ፀኒሐ እቲ ንሕና ንኽተሎ ዝነበርና ሞዴል ናይ ቢዝነስ ግዚኡ እናሓለፈ ይኸይድ ኣሎ ሰባት ብፍላይ እቲ ያንግ ጀነሬሽን ተማሂሩ ሓድሽ መንገድታት ይወስድ ስለ ዘሎ ከም በዓል ክሪፕቶ ምናልባት ሪኢኹሞ ኮይንኩም ክሪፕቶ ለንቀነ እዚ ኩሉ ናይ ባንኪንግ ክራይሲስ ክመፅእ ምስ ጀመረ ክድይብ እዩ ተራእዩ ስለምንታይ ሰባት ነዚ ፊያት ካረንሲ ዝበሃል መንግስቲ ማኒፕሌት ክገብሮ ዝኽእል ካረንሲ ገዲፎም ናብቲ ኣልተርናቲቭ ዲሰንትራላይዝድ ካረንሲ ዝበሃሉ ከም በዓል ቢትኮይን ኤቴሪየም ካልኦት ውሕስነት ዘለዎም ክሪፕቶ ካረንሲ ናብኦም ክኸዱ ተራእዮም ኣብዚኣ ግን ክንዕሽ የብላን ክሪፕቶ ክንደይ ሰባት ዘኽሰረይ ብፍላይ ነቶም ትምህርትን ፍልጠትን ዘይብሎም ሰባት ሃርገፍገፍ ኢልካ ትኸይድ ክሪፕቶ ናይ ክሪፕቶ ኤክስቼንጅ ኢና ኢሎም ዘይተኣደኑ ዌብሳይታት ኣሎ ኣብ ኢንተርነት ገንዘብካ ወሲዶም ግድባይ ዝብሉኻ ገንዘብካ ወሲዶም ጥራይ ቻው ዝብሉ ይኮኑን ገና ገንዘብ ንኸተምፅእ ካብ ባንክኻ ክሰርቁ ዝፍትኑ ትካላት እዮም ዝውንኖም ስለዚ ዋላ እኳ ፅቡቕን ኣማራፅን እንተኾነ ኣስተውዒልካ ምኻድ ኣገዳስነት ኣለዎ ሕጂ ናብ ምኽርታት ክናቱ ኢና ሓደ ብሓደ እዚ ድማ ኣገዳሲ እዩ let's listen first to this one your money in saving your money in the bank is a 100% guaranteed route to being broke. Inflation makes the price of things ኣብ ባንክ ገንዘብካ ሴቭ ምግባር 100% ርግፀኛ መንገዲ ናይ ድኽነትን ናይ ቁጠባዊ ለውጢ ዘይምግባርን ገንዘብካ ነቲ ባንኪ ከምኡ ድማ ንካልኦት ፃዕዱ ንካልኦት ርእሰማል ንዘለዎም ከም ዝጥቀምሉ ምግባር እዩ ይብለና ኣሎ ስለምንታይ ንስማዕዮ makes the price of things rise like this while your money in your savings account is sitting still. So the price of things keep going up while your money is not moving. So you are سنتاي بلنا له بقلل زبالة جنزب كابانك خوف مبال inflation زبال من هرناي وقتات مالتيو نلا على قلتو شو قبل كله جنزب كاجن fixed تطاويل الله بخالا زراربا جنزب كا ناي مجزع عقمو انك حامي يخيل زي قدام يتصفعيتي خالا يتصفعيت جنزب كا بانكتات كم دليتهم ريسك خوز دولو ثانيهم فيل كقبر خلو جارانتنا تاون دروتيو سلامنتاي سنهلنا رينا ولا كو FDIC insurance علنا انتبلنا تنكاغي ليو نابنت زي FDIC insurance من أمريكا تايلو نتوم توب 4 banks بحالو تراي كم زوهاب يلو أنا خايف زبلوز اللو خايف بس لكم let's listen to this one. The banking crisis of 2023. If you're in California, you're on the front lines right now and you got to move fast. So if you're at a small bank, a smaller credit union, or a state of California bank, you need to get your money out and move it into one of the big four, which is Citibank, JP Morgan, Bank. So, انتهي بلالو اب امريكا ابزوم ناش بانك تاتوين غنزبكا بزقلت افكت حد مالك مخنياتو انشورانس كهلوكا سلازخل توم بانك زي بلون كونو سلازخلو زخانتاي مالتيو
توم عبيت بانكتات اب امريكا جي بي مورغان تشيز بانك اوف امريكا ويلز فارغو كمون سيتي بانك زبحانو زيوم أربعتهم اتهم تقعد تصقم حجابي قاتم زلو عبتهم regional banks بحالو كم first bank نبلوس أنا first republic banks بحال regional banks بحالو systemic ويكا too big to fail بحال كتل ويكا كما عينت ranking سلو زي بلهم منقسيت أتاتيو كتحنهم كيتحنهم يخيليو بخلا زراربا البنك بروك ويكا bankruptcy فايل كقبر غليو of course deposit ناتا كملسكا يخيل خون but who takes that chance many كما عينت ريسك خاص زلو بخلا زراربا تقدامي أنا كبكم زخل مغري جنزب لعلمية شعنت لكم كينو حدا بانك تراي متكام تسلالة تراي زبلوني because it is too risky جنزب كامل حدا بانك ولا تزبلت بانك بعلم انتهي بلا ناس انه يتكيلا نفس وكف بانك سيستماتيكالي بروكي يبلو زيرو نخوات زلع على عدل الله سلام انتهي زي بلو جنزب سلزلك اوكي زي بلو جنزب سلزلك fractional reserve systems بعد سلازم تكمو in general broke نكونو سأجمع يبلومن سلازي جنزب كافة حبلو that's not enough جنزب كاف بانك خفت بلغة تقوم يبلون كنا بتسنينا سلازي الزوانزي is the best time to invest سلامنتاي جنزب حجي banking system crisis ويكا collapse كجبرمز جمرة التماركت بوتهم من ناخوني متسألوا مالك بليش نزيح كفال جات رئيسهم وعند دخيلكم نزيح كيس معنا زخيد ما جيجا غير لوريدي انتهي زلزله بانكتات كرايسيس قبرلو تسفهم قرص على نايكونن this is the beginning of the good time نايت تصبق زي ما جمرتا يزي اتي كرايسيس زنبره ما عادش تطو زبل اتهم بتسناني دوم تسكاخعهم تطو لهم زنبرو نغرات مستقفش تطو زبل سلازي هذا كماتهم دابا بانكتات كل لهم مغنيات بانكتات كل زي فيك نسل زلوهم نساتهم مستعليو ايكونومي لك كمزي برتو حدث فمتيو نزل سبابير زغيت كوميم اتي ايكونومي هجي نلعب بس كديبيو تي ستوك ماركت ايكونومي لونج تايم كوز دلي ستوك ماركت كمود ما كريبتو ماركت نلعب خيدي سلامتاي نزلنا مكلخال فيدرال ريزيرف كومون سنترال بانكس اب كل هاجرات زلو انتاي كغبريم ገንዘብና ሲስተም ኩትውዮም liquidity inject ክገብርዮም ይባሃል liquidity inject ክገብሩ ኢካ ገንዘብ print ክገብሩ ከለው እዚ ገንዘብ እዚ ሰብ እቶም ዝፈልጡ እንታይ እዮም ትገብሩ straight ናብ assets እዮም ዘስግርዎ assets ከመን እዮም ብርክታት ናይ ካምፓኒታት ክኾኑ ይኽእሉ real estate ክኸውን ይኽእል ክሪፕቶ ክኸውን ይኽእል ኣብዚ ዋን እዚ ኩሉ ዓይነት asset ንታሕቲ ክኸይድ ከሎ ንላዕሊ ዝኸይድ ዘሎ መን እዩ ክሪፕቶ assets ፈሊጥና ዝተውዒላታት ኢና ዝበለፁ bets ወይ ከዓ ዝበለፁ ምርጫታት ወይ ከዓ alternative na investment كونو ناي خليهم سلازي فليت كاستوعيل كان تركلنيا سكم تتوسيكا نابصبو درجه كن كاين نخل حنت ناي موداتا كوسخلكم كساب كندي بانكتات فيك مخانو نختفلطو مالتيو زي دما كلنا نغبرو جيجايو I want to open a new account and deposit. Hi bank, I want to open a new account and deposit $5,000. That's great. We'll even give you a 0.05% rate of return annually. How does that sound? That sounds really low considering you guys invest my own money and get 10% back. We sure do. But don't worry because we keep your money safe and if anything were to happen, we'll always insure 25% of whatever you have. You guys also have withdrawal limits, making it harder for me to withdraw my own money. That's right, and we'll also charge you money for not having enough money in your own account. Oh wow. Nah, what the hell, let's do it. እንታይ ብላሎ ባንክ ዝፃወቱልና ገንዘብና ከነምፃሎም ከለና اوكي ገንዘብ ካብን 10 ተሻበኒ ንሽተይ ክበካ ይብሉኻ ሕራይል ካታቶም ነቲ ገንዘብ ካድሌቶም ይገብርዎ ገንዘብ ካክተውፅ ተደሊኻውን ኣይፍቅዱልካንም ካብኡ ተወሳኺ ድማ ኣብቲ ኣካውንትኻ ገንዘብ ዘይተኻ ወይ ገንዘብ ተዘይብልካውን መቕፃዕትለካ ስለዚ ባንክታት ዝፃወትዎ game is one of the best game ንዓታቶም ንዓና ግን ኣይኮነን ይዝብለና ዘሎ now ናይ መወዳታ please እዚ ዓይነት ሓበሬታ ከይደንዝዘና እዚ ሞሜንት እዚኣ እዛ ቪድዮ እዚኣ ዝረኣያ ሰብ ትክክለኛ ስጉምቲ ክወስድ ይመፅኖ ስኻንታዩ መጀመርያ ከይፈለጥና ስጉምቲ ክንወስዳ ይንኽእልና ክንፈልጦ ክንፍትን ኣለና ነቲ ሲስተም ድሕሪኡ እቶም ኣብ ስቶክ ማርኬት መንገዲ ተማሂርኩም ኢንቨስት ትገብሩ ዘለኹም ፕሊዝ ኣይትፍሩ ወላኽ ዘለኽ እንተበለ ኢንቨስት ግበሩ ስቶክ ማርኬት ጥራይ ዘለኩም ፕሊዝ ክሪፕቶ ናብ ክሪፕቶ ክትከትኽሉ ኣለኩም ክትውስኽሉ ኣለኩም ዳይቨርሲፊኬሽን ዝበሃል ዘረባ ባንክታት ኣብ ሓደ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ክኾን ኣሎ ኢንቨስትመንት ናትኩም ኣብ ሓደ ቦታ ዘይኮነስ ኣብ ዝተፈላለዩ ምክንያቱ እቲ ማርኬት ጥራይ ዘይኮነስ እቶም ፕላትፎርምስ እውን ፌል ክገብሩ ስለ ዝኽእሉ ከምዞም ባንክታት ፌል ዝገብርዎ ዘሎ ስለዚ ዳይቨርሲፊኬሽን ኣገዳስነት ኣለዎ እቶም ሓንቲ ስጉምቲ ዘይወሰድኩም ግን እቲ ዝበለፀ ግዜ እዩ ሕጂ ስጉምቲ ንክትወስዱ ገንዘብኩም ንባንክታት ካብቲ ድርብይዎ ብትክክለኛ መንገዲ ገለ ክፋሉ
بورتفوليو عبي زبالة ناي ستوكس ناي ستوك ماركت كم دما ناي كريبتو كتوزن تخيلكم تبغ زخنا وتسيد 5 years from now إذا سقوم تزيا فيديو زيادة سموها زلهم دار حمش عمد نزل زبالكو سمي سقوم تدوسده will be in a better situation أبز بلته كستتم كنتاتن كليو سلازي إذا حبريتات زدما كتقاملو يزنقركم زلقو I hope تتكيمكم نبزل على كتقدولو نابلكم نايلوم فيديو أبز قدي ناتكم ريتو ناتكم حسابات أب كومنت سكشن غرفو لي نابلكو كسانا بتكم تشاو أبز زبان زي عوت نخد كون سلستا قد السنقطات يليونا مجمريا سريحكا جنزب ممسات رادي كونس نتزمت أنا يا جنزب باقباب حزنا باقباب كنوفرو كنكيل ألنا زدما ستوك ماركت كم قدامي من رجعي زمت مخنيات بوحد جنزب نبزل على عبيت كنكيس لنخل بوحس من قدي فليتنا ألالينا انتخيلنا نرجع حقس بروغرامنا لنا اتخالاي أكندي نتدوم وسكاقة عبد توسخ السراح تقبر توسخ كيلتات نغت هنس كتبقاس لك مغنيات كيلتات كانت عابيم أتاويتات كعب سلازخيل سلازي أبترفق زينا كنمهارن كنعبن كنكلا لنا أبتن خذوا قعزو كعجزونا زغلو اتصال سايدما حدش من جؤتوت كون الناس خل بيزنس كنهنس علينا إذا ما بتستمهرنا كيلت كون خل أب هوبنات ناس تمركوسك كون خل نزلنا خنقبر كحجز زغل بزع برنامجات عبدالله هيوت قرينا لكم علينا مسكوناتنا هيوتكم بز السمامع كليكم زغل كورس وسيدكم نعم عبيت ناخذ بقصو دما بتاعتنا يتصوعكم ثانك يو